Utonga wa bururi ni wirigireirwo gukura na gicunji gia 5.1 harĩ igana mwaka uyu thengia ya mathina ma ng'aragu nene na kwihiriria gwa uteti guku bururi-ini. Gavana wa Bengi nene ya Kenya Daktari Patrick Njoroge ugite kugwa kwa ngarama ya muturire kugacira kwa wonjoria makiria ruhonge-ini rwa uthondeki wa indo hamwe na sekta ya waki wa nyumba ni imwe cia ituge iria cionanitio kwiyukiriria na njira nene. Wholesale and retail sector, transport and storage, and real estate sector. Those three sectors combined to a total of 18% of GDP. Njoroge no ugite kwa ihinda ria mwaka umwe muhituku ukunderu wa kigina gia bururi ni wongererekete kuma hari gicunji gia 6.4 nginya gicunji gia 6.5. Indi ona kuhana uguo ngombo iria heanagwo kuri onjoria kiumbe ni ciongererekete na gicunji kia 2.7 kuma hari gicunji kia 1.7. And this is due to imports of food, you know, the drought related imports that we were talking about, the maize and things, and also oil. Ihinda-ini oro riu Njoroge no ugite gugikinyeria gatagati ka mwaka twerekeire bengi iyo ni hotorete hari kuruguria mbeca njeru cia bururi iria itari na mbica cia mundu kiumbe kuringana na uria gatiba ya Kenya yathiriire. We expect, according to a current timeline, to issue the new generation currency sometime in the second quarter of 2018, so next year 2018. Augite oho no mararira mitaratara ya guferegenya watho wa ngombo indi agateterithia gucenjia kwa mutugo wa mabegi wa kugathika ndoco nene kuri akombi. Muigai wa Gathungo, Kameme TV, Wonjoria.